Inače, Tihana Jelušić je sljedeća natjecateljica. Ona dolazi iz Zagreba, a oduvijek je voljela gledati zvijezdane staze i maštati o budućnosti gdje znanost i tehnologija uspješno i brzo rješavaju svaki problem. U želji da takva budućnost što prije stigne, odlučila je učiniti nešto po tom pitanju, postati znanstvenik, a bilo je tako puno polja znanosti koje su zanimala, pa je odlučila krenuti od malog, što je dovelo na studij molekularne biologije na PMF-u te na institut Ruđer Bošković gdje radi 2 godine. Njena želja je i dalje približiti budućnost, a jedan od načina to stvari je tako da znanost približi svima, a ne samo njima. Pa je onda krenula od nečeg sasvim bliskog svima nama. To je zubobolja. Njena prezentacija se zove Čudesni sprečavatelj zubobolje iz kuhinje molekularnih biologa. Tihana Jelušić. Dobar večer. Kladim se da ovdje u publici nema osobe koja u životu nije barem jedanput imala problema s karijesom. Bog zna da ja jesam. I tada se pitate, zašto? Zbog čega moram patiti od ove grozne zubobolje? Svi nam govore kao malima još, nemojte jesti puno šećera, nemojte jesti puno slatkiša, to mu uništava zube. Ali zašto? Mi jedemo šećer, tako je, ali ne jedemo ga mi sami. Zajedno s nama jedu ga i bakterije koje žive u našim ustima. Jedna od glavnih krivaca tih bakterija zove se Streptococcus mutans. To je jedna veoma mala bakterija, no međutim ona nam može uzrokovati vrlo velike probleme. Sada se pitate kako ovdje nastupa molekularna biologija. Molekularna biologija otkrila je jedno moguće rješenje ovog vrlo velikog problema, pa tako je prije otprilike 20 godina dr. Jeffrey Hillman sa sveučilišta na Floridi stvorio ideju gdje bi se pomoću genetičkog inženjerstva mogla modificirati ta zla, loša bakterija, tako da nam ne čini loše. A kako nam ona to zapravo čini loše? Naime, bakterija koja živi u našim ustima, kada se hrani, luči mliječnu kiselinu, koja tada nagriza našu caklinu i stvara nam rupe u zubima, što omogućava daljnji ulaz bakterijama u zube, upale, zubobolju i tako dalje. Dr. Jeffrey Hillman ustanovio je kako bi bilo baš super, znači ako zamislite da je ovo bakterijski genom, on je kružan, nije kao kod nas što su kromosomi. Dakle, kada bi se jednostavno taj gen za mliječnu kiselinu mogao izrezati iz genoma bakterije. I on je to učinio. Jednostavno, pomoću alatom iz molekularne biologije, molekularnim škarama, kako mi zovemo restrikcijske enzime. I sada, budući da bakterija ne može preživjeti bez gena za mliječnu kiselinu, ona mora dobiti neki drugi gen koji će joj pomoći da se i dalje nastavi hraniti. Pa je tako uzeo gen za alkoholnu dehidrogenazu, koja jednostavno bakterija omogućava da se hrani na drugčiji način. Zalijepio je to na bakteriju, u bakterijski genom, i dobio je dakle novu bakteriju koja se može staviti pacijentima u usta i ona neće uzrokovati mliječnu kiselinu. Međutim, pitate se, ja u ustima i dalje imam ovu bakteriju koja mi čini loše. Naravno, doskočio je i tome. Naime, kao i kod nas, u bakterija također postoje dobri, loši i oni najgori. Oni najgori koji ubijaju svoju vrstu. Tako postoje bakterijski tipovi koji ubijaju sve ostale tipove bakterija osim sebe samih. I on je upravo dakle u takav tip bakterije koji ima poseban gen za tvar koja ubija ostale bakterije ugradio ovaj koji sam već prije spomenula. To je zvuči kao veoma lijepo rješenje. Naravno, kada kažem da mi je to genetičko inženjerstvo, svi se malo zapitaju, genetičko inženjerstvo. Ali kao što sam vam i ja danas ispričala, osim te priče postoji mnogo priča. Postoji recimo inzulin koji dolazi iz bakterije Escherichia coli. Sigurno ste čuli da je inzulin potreban dijabetičarima. Pa tako, nadam se da sam vam večeras uspjela malo vratiti vjeru u genetičko inženjerstvo koje nije toliko negativna stvar kao što se danas u medijima puno priča. Hvala. Hvala Tihana.